Pahlawan Aceh gigeh silepah gelet penjajah musuh agama rincongan tumbak kampak geasah lumbeng trieng teplah gecu ke sudah. Pahlawan tadla behangan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tungku syik ditira berhasil lepah gelet penjajah sampawaan Tuhan pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku taraja. Panglima polem alem ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim pih berhasil lepah lehnya metuah imum luang bata lehnya metuah imum lung bata di Teku Umar jinawalon pegah jed-jed daerah geprang Belanda hingga Saboh jan gopnyan menyerah dudawa geubah lawan lom temah temacutnya din yakin ngan siwa pantang menyerah ni bak Belanda dudawa ditemele sitre jua kedeh dipinah Sumadang Jawa kedeh dipinah Sumadang Jawa dicut mutia setia lepah pahlawan megah Aceh Utara leh syahid lakawa dudawa geminah han gemenyerah niba Belanda. Di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megah cut ali muda nya ali daya di lamno megah turun perintah bak perang Belanda turut perintah bak perang Belanda letat lom lain yakin silepah pahlawan megah Aceh mulia semangat suci fisabilillah kendak ba Allah nanggro merdeka. Wahai bangsa lon kawam yang megah merdeka kasah belena dawa tak pegat nang grawa sampa bercedah ingat sejarah pahlawan bangsa ingat sejarah pahlawan bangsa
pahlawan Aceh gigesi lepah gelet penjajah sampaan Tuha pidiangan Garut besaut selawah sampai gelangkah uku taraja. Lun kun kasidah yang kedua yang berjudul Muda-mudi Masa Jino. Tanda kiamat letat kalahe tak ebut ganje jino kadeh terang agam ngandara sabe buat jahe jamu en sabe hana solarang ayah ngan pamahan ege pike anu merabe kadengan agam uro minggu laju pante pemangat hati mesenang-senang uro minggu laju pante pemangat hati mesenang-senang pakaian disok han tapi ke ketat bukan le o kadirepang nayang o dicet jagat bukan le lu merante dipakai subang patna anu inang yang laga-laga kenan legeja meayang-ayang di anu inang mekenang galak dua-dua mekemka kadengan agam di anu inang mekenang galak dua-dua mekemka kadengan agam leh pegah abah lanja pakat ja yang dija Honda dipasang le ane darah jinwa karusa kadisa derha ni baruang agam Hasejak meen angin mepaca kenang cabada dari si agam di agam bake hana legala kaditu kagla di petari jang di agam bake hana legala kaditu kagla di petari jang tinggai si darah ngan hati pala masa mekemka terbayang-bayang ane pihlahe maleyangan ma si darah rusak hudip melanglang dudawa ane laju dijabah dalam lampuh sah tawa bine kubang bayitan mate sampean bengah
oleh dijabah dijih kasenang bayitan mate sampean benga oleh dijabah dijih kasenang menan ke akhir hase merawa sanghan legada nanggrawanyo malang yang pubut zina nyawahana sawapo aceh kateba dosa mekalang yang pubut zina nyohana sopo Aceh kateba dosa mekalang.